Mama, iso ni Janet. Nobiak. Janet, iso ni Mama. Agmano ak, nana. Anya trabaho to'y nobya, Arnel. Sales lady Jemol, Mama. Anya, nasakit yung ulo. Kaya't konti maturog. Arnel, di nagsakayat tiinan. Pasensya amla ko man ni Mama Janet. Kasya talaga ti ugali na. Prangkang agsasaw. Ngamadlaw adina kayat, Arnel. Ala, di mo ni kaskaso ni Mama. Kasya na laang iti damo. Ngaminto nagbaybayag, mayat ton. Mama, itay pa'y la di kay matagtagari ah. Di kay pa'y nakisango kada kami itinobyak anangan. Ay, napukaw tiganas ko. Adda ka di problema, Mama? Adda, dakal ti problema kan ka. Ha? Professional ka. Ngamapay a sales lady ti nakirelasyonan. Ay ayatek ni Janet, Mama. Diyak kayat day di a babae aparakan ka. Sinaam day di a babae. Taypadam a professional ti pakirelasyonan. Mama, etlading itek. No di kay mapatgan, iti kayat yu o mapasamak. Anya, Tatang, ikasarnak ka nun ni Arnel. Kasanaw ang makikasar ka nga'y, ket no ko namat nga istrikto jay inana. Di nakakayata para iti anak na, ta profesional ti kayat na nga asawaan ti anak na. Apay, isukat ti masurutan, tatang. Ha? Saan mat nga iso ti mga sawa? Jay anak naman. Anak ko. Pangsit mat day abakat. Kunang madlan asino akabaknangan kan kapintasan nagsasaw. Ha? Makapasuron? Anak ko, saan kumaakasta ti panagsasaom? Madi ti agtangtangsit. Uray kasjay ti ugali ti agbali na katugagam. Pakitaam lat na kumahay ti nasayaat, anak ko. No natangsit ti tao kanya, nakarkaro pa'y anatangsita. Ngam no nasingpat, ay kat nasingpat akmat tatang. Ay na anak ko aya. Awan kastay na pakumbaba. Basta di mo ko matutupan ti ina ni Arnel, anak ko. Respetuam kumalata. Depende iti sitwasyon dayta, tatang. Mama, dumanon tayo kuman. Takayat kun nga ikalaysa ni Janet. nukasta. Talaga ay papilit mo ti kayat mo. Di nakdangdangganan nga inaman ako. Mama, ay ayatek ni Janet. Kan may sa nasingpet. Sa mula maamam mo ti ugali ti may sa tao, no nagkabalay kayon. Ha? Ay, nagsayang laang anak ko. Professional ka. Nga sana professional ti asawaam. Anya langan ti sawan dagiti kakabagyan tayo. Dagiti gagayam kan makamamukan ka. Basta, kayat kun nga ikalaysa ni Janet, Mama. Please, dumanon tayo kuman. Ay, jakam mo. Ngam sabali tiriknak iti dayjay a Janet. Kasladyak mayasidag tiriknak kan kuana. Mama, Pasensya ka ni ti kastoy a panagsasaw. Ngam kasla at datang tangsit jay nobyam. nagbidot kayo iti atap, Mama. Nasingpet ni Janet. Patsek nga awan ti pagbabawyak no iso ti makagasat ko. Ay, ala, tangay porsigido ka amang ikasarkan kuana. Sige, makamu ka nga ron. Diyak kumakayat aparakan ka. Ngamawan ti maramida, no talaga nga iso ti ayatam anak ko. Adda ni Arnel kanti inana, anak ko. Inkaagmano iti inana, Kasangsang perda. Pagan anom ti mapan agmano-mano dita, no swapang tumat laang. Anak ko,
Saan kumamit akas ta tibot pagam Madeti kasta. Inatinobium dayjay. Iso a respetuam kumamit. Ket iso, adda nga rod respeto na kanyak ang manugang na. Alaman, di nagtupay kaya't ang para iti anak na. Ha? Saan di saan? Alakit din. Inkasabtan ti agbali na katugagam. Ha? Manjak! Jak kaya't ti mabainan. Urayak nga iso ti umunang umasidag kanyak. Janet, honey, adda ka no ibaga ni mama kadata. Ha? Anya day na? Ita tanalpas kayo na nagkalaysa. Damagak man kan ka, Janet. Kaya't mo ka di nga ituloy iti panagadal mo. Di mat ko na nagpatingga ka laang iti first year college. Uwan, mama. Kaya't mo ti agadal manan. Awan kwarta kapagadal ko, mama. Siya ti aggastos para iti panagadal mo. Ti sweldo ti anak ko, iso ti gastos sa inyo nga agasawa. Kat ti mat gastos nga agadal, siya ti makamo iti dayta. Ha? Kaya't mo tag-eskwela manan, honey? Uwan, no kasta ti kayat yun, mama. Hanggang desidido ka, kaya't ko tay sigurado. Ang mga nuwan kun kunam, ngam agsardeng kanto lang ayam. Sayang lang ti gastos. Uwan, mama. Interesado Okay nga Rod, may mayat matlaang numakaadal ka, Janet. Sige, tag-enroll kanto nga Rodan. Ay, pasensya kayo ni ti panagsasaok no datuma. Aklo na, jak idi kanunungan ti relasyon nyo. Nga bita, aklo na kon, tani, nalpasan ti kalay sayo. At daditan, iso apasensya kay lakuman. No adda na ipakpakitak amadikan ka iti kalabas, Janet. Uwan, mama. Awanan day chay. Ayos lang. Agyaman na. Ala Arnel, kuyugam to ni Janet ama panag-enroll, anak ko. Uwan, mama. Kumusta ti panagadal mo, Janet? Nasaya at mat, mama. Manamnamak matlakad iti panaggraduar mo into no may atawan, Janet. Uwan, mama. Di kay madanagan. Makagraduarak. Nasayat nga ron. Kanwan gayam. Liklikam man ti agpuyat. Tapno makatulong ka mat iti trabaho dito ibalay balasang ko. Agpuy-puyat ka mat ngamin cellphone balasang ko. Sa inton mapuyatan ka, nagladaw ka nga green. Pasaray ni Arnel pa ay taglablaban. Di ka mataglaban balasang ko. Katamumat nga da trabaho dyan ako. Kat surwam ti agdalos iti unag ti balay. Diyak kayat tinawara akab balay. Di mo ko matagidaksan dagiti bagbaga. Tapam magbagalaang daytoy. Takaslanak kamatan. Tasawa nakakat nga rod ti anak ko, Janet. Iso pang asim, tadi ka kumamasak-sakitan. Adda ka din ornong mo, Arnel? Adamat, honey. Apay ka di. Mabalin sa amatan amang ipatakder ta iti uray basit labalay ka. Anya? Nagdakkel to'y balay ni mama apag nanaedan ta. Kaya't kunti lumasin, mabayinak ang makikabkabbalay iti inam. Ha? Masiputan amin agaraw dito balayo. Diyak kaya't ti kasta. Iso ang lumasintan. Agipatakder kan iti balay ka, uray basit laang. Kasanungay ni mama. Awan kaduanan adito'y balay. Problema nanday ka. Di mon problemain, Arnel. Basta kaya't kunti lumasin. Period. Apay payla alumasin kayo, kat awan mat kadwak dito'y balay. Nasaysaya at madlaang nulumasin kami, mama. Tapno amumi dagiti awan kan adda kada kami. Ngam iho. Please, mama.
palubusan da kami kuman. Sana bali, taumdas met siguron ti ornong ko para iti patakder ko abalay mi. Uray basit abalay, basta dapagyanan mi, mama. Anya. Happy graduation, Janet, honey. Agyaman na, kani. Kablawan na ka, Janet, iha. Agyaman na, mama. Abalayan, hagyaman kami ken kaga po iti panang tulong mo iti anak ko. Tapno makalpas iti panakadal na. Awan na yaman na abalayan. Sayang mat nga min tinarugyan ni Janet a kurso. Katita, nakagraduaran ti anak mo. Wen nga raod, nagbiit na naglabas ti aldaw. Saan na napupuutan ti aldaw? Nakalpas ti anak ko iti panagadal na. Ay kanay, ulitak abalayan. Hagyaman akmanen ken ka. Awan na yaman na abalayan. Mami, mabantayo ka no di tabalay da lola. Tadi tatayo ka no nga ag-dinner. Nagluto iti fried chicken. Di ka mapmapanlara. Ha? Apay manan ngay, mami. Nagimas ti sida ni lola. No fried chicken lang ang tikayat mo. Agluto ang parakan ka. Nalakaalutuan day ta. Ijay kumayan ni lola ti panganan tayo Saanan, tamasadutak amapan ijay. Asidaglaang matibalay na ditoy. Di talaang bangir Saan nga rudan? Saan kumaanatang kanti ulom si Kalara? Di nakpagpungtutan. Apay ngay adi kay may idirapi Lara apo. Saan na kami matapalubusan ni mami, lola? Anya. Ibagbaga na anauyong ka kanukot saan mat. Apo. Kunapay ni mami, jak ka numakipang pangan dito'y balayo. Ka amo na ka di ti umay mo dito'y ita. Saan, lola? Naglibas Anya. Apay ngay. Nagpakada ka kumaa. No agpakada ungtan nakmat. Kasta ka di apo. Wan, lola. Kan adupay adag iti bad nga ibagpagana kanyak, may papankan ka, lola. Apay aya aparitam ti anak ta ama pandita balay ni mama, honey. Kaya't nangarudmat ama kabanding ni lola na. Kalpasan ti amin ngay aramid na iti kalabas. Ayaban na tayo di tabalay na. Ha? Anya may nararamid na. Di ka man matagin didi, Arnel. Kanayon na nga ibaga idi adinak kayat aparakan ka. Nulabsan tagsarita, kurang nalaabugan nak akas lamanok iti pamayan na. Janet, nabayagan day ta apasamak. Mga barwanan tayo kuman. Kan may isa, inawat na kamatan ni mama kas manugang na. Simingpod matan kan ka. Kapilitan asumingpad taaddan apo ko na kadata. Kan nakapsutan, iso akong disingpatan. Di mo kumamat pagsawan iti kasta ti inak, Janet. Inaklat tamat day jay. Iso ang masakitanak met. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Da kami iti anak mo, when no jay swapang nga inang. Janet, nagbalbaliwan ni mama kunak met. Iso alipatom kung ang tinapalabas, tanapalabasan day jay. Ang pay sumot amin nga imbagak iti asawak, tatang. Swapang mat at talaga day jay akatuganga. Nagbalbaliw matayin, anak ko. Ay na, kapilitan nga agbalbaliw taaddan apo ko na. Ngamjak amu nupod no nagbalbaliwan. Ang mga no aginti dilaan. Ay na, nagbalbaliw nga rudan. Di adala kun tatang. Iso adinak basta maungtan day jay akatuganga. Labanak nalalaingak mit lang ang iso. Ay sus, sana nasaya ti kasta nga ibagbagaman ako. Uray anya pa iti impakpakita ti katugangam ken ka iti kalabas.
Di mo gurguraan. Di ka agimulay ti sakit tinakam. Ta sana nasaya at ti kasta. Tano sana gapukin niya balayan. Saan ka, anakalpas iti panagadal mo, anak ko? Awan kuma tinapinta sa trabaho mita. Manumit laday dyan ang naitulong na kanyak ngay. Nagbasit abanag, tatang. Uy, Janet, my friend. Kita am da ito'y oo. Ala, tay nakangingin a cellphone day ta. When friend. Apay, di ka umapal kanya. Ay, umapalang araw sa niin, my friend. Tani, agsusukat dagiti cellphone mo. Kat pasig anak kangingin na. Kan oray jilugan mo, kabarbaro manan. Ay na, no kung nagtumot nga minkan ka, sumali ka matan iti Simmalyak Investment Company. Ay na, nagado kami nabimak ng ijay. Kasla mabutil nga ngamin, friend. Awan ti rumba nga pagbutngam. Gayem ko jakin kuko iti dayjay. Close friend ko. Rosalyn, Ay na, oray ang pagbagat ka dito opisina ng agtrab-trabaho, di kanto bumak ng akastoy. Tamanumat lat sweldo tayo dito ingay. Kinapudno na, agresign ako iti mabiit. anya? Wan, katno kayat mo, sumurot ka matan kanya. Tas ikati may isang agbalin nga staff ti gayem ko. Irekomenda ka. Ha? Manungay ti sweldok ijay no bilang laang. Ay sus, ag triple ti sweldom dito'y Janet. Anya? Wan, isong agpanunot kan. Tamangan no makaalan iti sabali ti gayem ko. Ay, sige, kapag saritaan mi pa'y nga umuna iti asawak daytoy. Apay, open-minded aya di asawam iti kakastoy abana. Kwa, saan unay, friend? Ay na, no siyak ti sika saanan. Di mo nyuman kan kwa na dayta. Tamangan no lapdan na kalaan. Ay, wala niya. Sige, maamwam to ti desisyon ko inton bigan, Rosalyn. Husto ni Rosalyn akatrabakwak. Kaanong tupay abumaknang? Nudyak pumanaw iti trabaho mi. Saan nakmat siguro alokwan, takatrabahwak mat. Kan gayem na ti akin kukwa iti dayjay akumpanya. Nay, Janet, umay kagita na. Rabiin, anyat pampanunodam aya, nakatugaw ka matlatan dito'y kama. Arnel, kaya't ko kumatag negosyo. Tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ha? Anya ang negosyo? Adda ilakla ko tigayim ko ang nalawa a pigari iti probinsya. Gatangan ta kuma. Tauray manang danta iti mga sikaso kadag iti mataraken a baboy. Napintas day ta na panunot mo ah. Wan, tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ngam di parikot, ang mga nukurang ti ornong ko. Bumulod ta pa'y lakin ni mama ah. Ayaw na niya. Oh, sige, bayam, takasaritak to ni mama. O anya, naragsak ka ka di, Janet? Umuna nga payout mo ita. Ala, agpay sugayam at talaga. Saan gayam nga iskam da ito eh? Saan mo ta talaga? Kat anya ngay, agpauting ka na, tanaalam mo ti umuna nga payout mo. Dakkel ti payout mo tadakkel ti invest mo a kwarta. Kwartami at anlo kada katugangak da ito eh. Urnong mi kinilakay ko, kan urnong ni mama. Di daan mo adito'y tinangipan na iti kwarta. Ala, sana bale. Ta safe ti kwarta tayo dito eh. Sige nga ron, rumor tayo. Agawting tayo, friend. Siyak ti sagot. Agsasarunumat kan ti outing di asawa, Marnel. Kanayon ti post na iti social media. Wen mama, bye-bye aklatan ah. Tapno marelax mo ito. Kat, kumusta mo ti trabaho na? Okay lang tamat mama. Kat, ti bagbaga na agatangan nyo a pigari. Kumusta? Nagatang yun? Saan pa'y mama? Kanayon ka nung amin ti biyahe di akin kukwa.
Iso asaan da nga agtumpong iti oras iti asawa. Anya, kat, jay kwarta nga eh. Imbang ko kanupay ni Janet, mama. Apay nga kakaribo so dagiti tattao diti ruwar ti opisina. Diyak makontak ti gayem ko, Janet. Manual daw na sana ng lukat ti opisina. Un nga ron, napanan ti best friend mo. Diyakan mo. Anda mang ibagbagaan nag-abroad ka nun. Anya, saan na namang lugat? Kasanin ti kwarta tayo. Diyak nga ron mo, Janet. Kuntakom ati gayem mo, Janet. Dakkel agat at ti kwartak dito akumpanya. Kat uray siyang mata. Sigalaan aya. Dakdakkel ti kwartak dito yung amsika. Kasanon ti kwarta? Basol mo dayto no saan ang maisubli ti kwartak, Rosalyn? Agtal na ka man mo, Janet. Api nga siyak ti papasulam. Kat saan mata siyak ti manager dito'y? Wala, ngam sika tinangawis kanyak nga ag-invest iti dakkel a kwarta. Wan! Ngam saan ka pinuwersa? Iso di kag pabasol. Tagpada talabik ti ma, Janet. Kaya't mo asawan. Inulbutan na kami kini mama, Janet. Sorry, Arnel. Saan asinsinan a kwarta dayjay? Dakkel agatad inalam a kwarta. Pagkawanan na ko, Arnel. Kasanupay nga rod itan. Awanen ati kwarta tayo. Pati ti kwarta ni mama. Diyak ninamnama akas to'y di mapasama, Arnel. Iso pagkawanan na ko, ma. Awan lata, Arnel. Mama, diyak naawat iti trabaho. Mas priority dagiti upubing siya nga aplikante. Ay ket di mo pilitin ati agapalay iti trabaho. O talaga nga awanan ti mangawat kan ka. Agtagibalay kalaangan. Tasyaklatan ti agtrabaho. Mababain akon kada kayo kini mama. Ado ti utang ko kada kayo kini mama. Pakawanan da ko, ma. Nangrunakan ka, mama. Sorry, kapo iti panang tangtangsit ko kan ka iti kalabas. Ay, agyaban na tanauray kumadlaangan ti panagpakumbabam, Janet. Kinapudno na, dayta ti tartari kakayakan ka. Tamanipod na kaadal ka, simmabalin ti ugalim, ngimaton ti purwam. Taol ti mo anak mo, ipaidam mon kanya. Pakawanan da ko, mama. Aklo na tagitabitut ko. Sorry talaga. Ala, mapakawan ka, Janet. Katsapay kumata di mon ulitan tinaramid mo. Anya ngay nga rod, agsubli ka manan nga tagibalay. Ako namat amarigatan ka na makastrag iti trabaho. Kat pasensya ka mat, no pinakitaan ka iti sana nasaya at iti damo. Ngam idilang dayjay, tanagbabawiyak mat dagiti. Babaan iti panang padal ko kan ka. Iso na lang, tasinayang mo dagita nga oportunidad, adimtengken ka, Janet. Pare Dino, makaruwartan di ti pagbaludan. Wen nga rod, pare. Talagaan ayat ti Diyos. Amok nga iso tinang tulong ka data. Tanagbabawian tan dagiti nagbasulan ta, pare. Wen nga paiso. Katagyaman tayo ti Diyos. Kamo dyan na. Nasungbatan ng tinabayagan nga karkararag ta, pare. Wen pare. Katagyaman ta unay iti Diyos. Mina, bakit? Kailiw kayo na yan. Kaili da kamatan, Gino. Ay nangagyaman ak. Makadanada ka nitang nanayon. Agsilibrar tayo. Agparti tayo ti baboy. Kas pagyaman tayo ti kinasaya at ti Diyos kada tayo. Gino, Dahito yan ti sungbat ti kanayon nga ikarkararag ko. Kabayatan ti kada kiji pagbaludan. ay na, maikawa ka talaga. Sa bali kaitan. Talaga nagbalbaliw kan lakay. Banag apakaragsakak iti kastaunay. Uwan bakit? Niya po Diyos ti na magbaliw kanyag.
Ano tinasusurok may papan iti sasaw ti Diyos. Bayat ti kada kay pagbaludan. Lakay. Iso nga itatapinatgan ti Diyos ti daw ko. Subalitak na ita. Babaan iti panagserbik. Wano pa nang ikasabak iti sasaw na. Iswasi ka. Pag-asim. Tadi ka agliway nga kararang bakit. Wan, talaga akas tatar aramidag. Talaga naragsak ti agserbi ti Diyos, anya, pare Gino. Wan pare Dino. Sa bali at talaga ti ragsak ka mariknam. No ti Diyos ti agtang iti kaunggam. Wan pare. Isong ay tultuloy ta kung matiagdayaw iti apo. Wan pare. Inkarita day ta idi at tatapay di pagbaludan. Iso masapol atong palanta. Ay namare, kamaudyanan na. Makadanatan iti agnanayon dagiti asawa ta. Wan nga ron, Mare. Kat amom. Ay na, nakaragrag saka. Nakarkaro pa'y kanyak Ngamen, nakarwaran ti asawa kiti pagbaludan. Gansaan laday tati pakaragsakak, Tina. Namimpinsanan ang nagbalbaliw ti asawa. Oray ni Dino nga asawak, mare. Ay na, nakasingsingputan. Kasla saan nga iso tay sigod at tiprong nga asawa. Ay na, daytoyen ti sungbat dagiti kararag tamare. Awen mare. Katsapay la kuma, tagtultulo yun, ti panagbalbaliw, dagiti asawa ta. Ginaw. Pudno gayam ti damaga nakarwar ka ni pagbaludan. Wan tataguryo. Kaya niya ngay, mabalin man na. Anya ti kayat mo asawan tata. Hehe, nakarwar ka di mabalin man ang tiagbasal. Saan ang tata? Nagbalbaliw akon. Imposible mo daytan. Hehe, agtal na ka man. Sa usaula dayta, baliw-baliw. Awan dayta. Saan man tata? Nalawlawagan ang tinakaulapan na panunot ko. Naamuha kong ti sasaw ti Diyos. Kanado tinaadal ko, iso nagbalbaliw akon. Hehehe, mangas kasaba ka man time. Ay, madinsa. Hehehe, maday. Sana may bagay kan ka. Silang adenggain. Nagpay dumaragsak ti mariknam, no adda kay ti apo tata. Iso agbalbaliw tayon. Tadda pa'y guntaway tayo agbaliw. Tal na ka mamadi ka. Makaiisimak. Maday, sumgarak ka na kitang ibagbagam. Pati ka di musika. Mangas kasaba ka mutain. Dinaw. Awan dakas na no ibunan nagtayo ti sasaw ti Diyos, tataguryo. Talaga sa bali kayo na. Saan ada kayo dagitay sigod nga amok adjino kandino Pinarsuan na tayo ti Diyos, tapno agaramit itinasayahan, para iti pakalidayawan na, tata. Mabalin yun sa timang misan. Kapo ka dagiti bagbagayaw. Tata? Ay kagtulag kayo na kayo ni Ginaw. Sa mga ipatakder kayo iti simbahan. Pasensya kayo na. Angam saan pag-aangawan ti maipapan iti dayta abanag, tata. Naimbagmantasan kaya nauram iti kastang ibagbagayaw. Kano ex-convict kayo. Agbaling kay ka mga kasaban. Imposible to ka. Agyaman na, tainawat dakman na nakas driver yo, madam. Agyaman na kiti panagtalakyo. Wen, talgan ka. Tasigod mo't a driver na ka, day di asawa. Chi. Iso sige. Imanehom ti may sa chipmi. Agyaman nak, ma'am. Kasapulak at talaga ti trabaho. Agtalakakin ka. Kat sapay la ko ba, tadi mo dadailin day ta pa nagtalak ko. Uwan, ma'am. Ikarik.
Ay, apay nga impayag ka mo ko ni Gino di may sa jeep mau. Kabagays, amom lang arudan ti sigod nga ugali da di tao. Nagbalbaliw mo't siguro, Manong. Kabagis ay, damo la day ta. Ngam nagbaybayag, subliman ng ti sigod nga ramid na. Manong, Apay di ka nadidigra. Ito naramatan naman ang tilugan mo ngagtakaw. saan mo't siguro, Manong? Itatanasa pa pa'y bawiyam tilugan. Ipamanihom iti sa balay. Basta sana da dya tao. Tas siguradaw. Maulit man ang tinarabid na iday. Ikantayo iti tsansa nga agbalbaliw, Manong. Simbang putmatan. Ita lang da ita kunak tumay. Agin sising pila ita. Ngim to nagbaybayag. Balik sa dati manain. Nay, papanam, dinaw. Biblia man ang tig-iggamam. Intay makimisa, tata. Iday, buti tiyarak tig-igpilam. Ngim ita Biblia matan. Uy na, tata. Kasta talaga. Kasta talaga, dagiti agin sising pait. Ha? Dagiti agin tatanaw. Ngim rinukar magayap tiya ramid da. Tata? Umay kakidi tagsat ta. Insardeng kung dahit abisyok, tata. Ay umay kakidain. Daytoy. Masala tagay. Sige, pagustuhan kayo, tata. Hanggang may salang, ah. Huwag ka day. Isa mau. Malala ito gaw mo. Agsango taman. Ay, naapula kay. Tabartak ka. Nalalala, sumarkan. Pasensya ka na. Bakit ka napasubo? Ay, apo. Kanya nga iti kasta nga style mo. Nabartak ka. Nakaigpil ka iti Biblia. Diyak mga rod na pagkudkudan ni tatagor niyo. Sorry, bakit? Pare Dino, kita makaliplipat ka sa amin din. Awan pare. Diyak kaya ti mauyaw-yaw. Anya, nagbabati pagkit-kitaan lagi ti tao kanya. Dahil tayo nasingputa. May mayat ka nagbalin ka dahis tang gumato ti panagkita na kan ka. Dino, di ka kumapalilaw iti awis ti lubong. Nagbalbaliw kang harutan. Apasubyan pa lang ti sigo de bisyong. Awan, buring ti biyag no nasingpot ka pare. Pangasin Dino, liklikam ti dakas. Nalawlawagan kansan ka di. Wala yung buring nga ron. Kan kagurak ti mauyaw. Maditagin sa singpot ta bakla ti panagkita na kin ka. Jack mo ta nga awagan na kita bakla. Palagip lang ka bagis Agandad ka. Paliiwam ni Ginaw. Tamangan no, agpaspasimple lang. Tamangan no, aramatan na lang. Ti panagin sisingpit na. Tapno, makaluban ti rinukar nga aramid na. Apay, Manong. Anya nga aramid na. Ay, tisigod nga aramid na. Huldaper, uno, agtatakaw. Manong, dakkel ti panagtalik ko kan ni Gino. Amo ka din ang sublian ti sigod nga aramid na. Iti ko naman. Ang di mo lamaw. No niya talaga, diskarte naman. Kita ni kumpare na apada ng mga ex-convict Naging sisingpilay di damaw. Ita, sinublian naman ang tisigod nga aramid na. Manong, Iso apaliwam da Ginaw. Sa payawanan ti asawam. Kasanaw, nulukon na ka. Awan ti mangisakit kan ka, tanatay mo ti asawa maun. ay namari, naimbag ka pa Nagtali na ti kinasingpet ni Pari Gino. Anggam nilakay ko. Awanan. Nagsubliman ang tisigod nga aramid na. Wen ka no nga rod, Mare. Naistorya ti asawak da ita. Ay na po, agproblema akman nga ruden amare. Kanayo na nabartik ti asawak. Sapay sa bali ti bartik na. Humamon iti apa.
Ay kat di mo sardengan abagbagaan, amare. Anawan, mare. Kastamot kit di ater aramida. Naimpagpay nila kay mo. Ta nagbalbaliw na namin pinsan. Kaasi ti apo. Nagbalbaliw matan. Sapay kumaa. Tagtultulo yan ti panagsingsingput na. Dino, lakay. Awan bagas tayon. Ay kat diskarte ka mo ta. Siyakla amin nain. Ha? Dahil tati madi kada kayo babae. Tada kami latan alalaki tinamnamain nyo ang mga ipaay iti amin akasapulan ti balay. Makitinulong kayo mo ta. Anya? Ay na, talaga nagsubliman ng tisikot nga ugali ti asawa. Adda ka, Gino, lakay. Huwag bakit. At ito'y tinapasada kitang aldaw. Mangibati ka mo tita allowance mo ah. Saanin? Gatangam amin nakasapulan tayo diti balay bakit. Pasensya kan lakay. Di kan matulungan ng trabaho tani masikugak mo dun. Tsakayat ngagtrabaho ka, tamabanog ka. Ang mga numapiktaran ti sikog mo. Ay na, agyaman na ka talaga iti Diyos. Tas ikatiintad na katakunay-nay ko iti biyag. Nakasingsingput kan lakay. Kastamat kan ka bakit? Nakasingsingpat ka nga asawa. Yes! Nangabakak manan. Ako kusik man ang tinaba ko na. Ep! Dinaw! Di kagsaw na. Apay ti ko namjak masipsiputan ti araramidam. Isublim ti taya. Sana, inabak ko nga roden. Isublim day ta kunak. Manjak, inabak ko nga roden. Sa urka talaga. Anay ko, apay nga agdanog ka nga eh. Imukaw! Kutsilyo! Tay, ito'y tipang balas ko kan kaalakay. Pakawanan da ko, mamadam. Di da ko may pabalaod pa nga siyaw. Masapul nga ikarom tinagbasulang tulo. Kasjay lakalaka na ti panang pukaw mo kay ti kabsat ko. Pakawanan dak, madam. Pagbabawiak na dyan nga naramid ko. Basta ikarom tinagbasulam. Dino, abay anaaramid mo ti kastuhi. Nailaw, anak, bakit? Nagbalbaliw ka lang arudan. Ngam no apay nga min na sinublihan man ang tisigot nga aramid mo. Anya ngay, mabalod ka manan. Diyak kayat ti pagbaludan tina. Diyak kayat ti babalod. Ano sama? Ikarom tinagbasulam. Nakautang ka itibiyag, ti padama tao. Iso abayadam daytoy iti pagbaludan. Bakit? Binagbagaan ka idin, ngam di ka din nagkanyak. Diyak ni namnama, mapatay ko ni Tata Goryo. Awanan ti maramidan ta. Indarom na kan. Iso nga ikarom tinagbasulam. Ilakok aminin na alogan ko. Tapumanaw ako dito'y Pilipinas. Alain da kung dagiti anak ko ijay abroad. Kati jayan ti pagnaidak. Madam, Kat kayat mo. Gatangamon ti iman manehum aji. ma'am, awan ti pagbayad ko. Saan ko matagulpi na singirin? Uray hulugam iti binulan. Agpaiso, madam. Wen, itid munton iti katalag ko ti pagbayad mo. Ta iso, ti pangitalkak iti balay ang mapanawak dito Pilipinas. Sige, madam. Kayat ko. Katagyaman ako unay. Talaga na ya tunay ti Diyos lakay. Wan mi na bakit? Dagito yung tibunga ti kinaimbagan mo mula ta. Iso adi tagliway nga agyaman iti Diyos. Kadagiti kinaimbag nga ipapaay na kada tayo. Wan bakit? Kat itultuloy talat ti agaramid itinasayaat.
Magyaman ang tasim marungkar ka dito'y pagbaludan, pare Gino. Kumusta ka din, pare? Kastoy, kanayon nga gladingit. Pasarag sangit no malagip ko ti pamilyak. Agkararag ka. Kumpat ka itinamarso. Tayo so tinumero uno ang makatulong ka, pare. Uwan, Gino. Kasta tiraramida kitan. No apay mat ngamin na naramid ko ti kastay. Apalam ka. Ngamin, nawaya ka lang aroden. Naragsak ka pa'y. Takadwa makanayon ti sibubo ka la pamilyam. Apalam ka pare. Di ka mapukawan iti namnama. At ang tupay gundaway mo. Ken addaman ang gundaway mo ngagbalbaliw. Ken namay kan kamanan iti gundaway ang makarwar iti pagbaludan. Ipamay samton ti agbalbaliw. Pare Dino. Kasano ti biyag taitan ngay Manong Roldan? Awanan dagiti dadakkel ta. Jakpat amo ading ko. Jak amo na sino ti pagkamangan ta pagdawatan iti tulong. Yung urino kasta. Aggaget ta. Kan ituloy talakta ti panagadal ta. Pangalaan ta ngay iti usaran ta nga agadal, Manong. Agmula-mula tayo tinaduma-dumaan natin ang mabalinta nga ilako. Ta iso ti usarin ta amang ituloy iti panagadal ta. Wen nga rot, Manong? Roldan, makipagladingitak iti kaawanan na iti dadakkelyaw ka ni ading mo alita. Agyaman kami, Tata Oscar. Kahit, anya ngayon ti plano yu ita, Roldan Barauk. Kasanaw ti panagadal yaw. Ituloy milat na, Tata. Ikarigatan mi ti makalpas. Ta iso ti tarigagay dagiti dadakkel mi, iti si bibiyag da pa'y. Wala ket nasayat nga ron no kasta, Barauk. Ket no ada kasapulan yaw, silulukat ti balay kaw. Umay kayo lang, ta agkakaaruba tayo lang, mait wine. Uwan, Tata. Ket agyaman kami unay kada kayo. Roldan, ada maangay a meeting inton bigat dagiti parents. Alas 3 iti malam, ha? Ma'am, kasanungay nawan makimita nga parent. Ada ka numulta ti sana makimiting nga parent, Roldan. Apay, saan ka di makaumay ti inawan no, amam? Nabayagan na natay dagiti dadakkel mi, ma'am. Dudwa kami langan kanilita nga ading kong agbibiyag. Kastaya. Ay, makipagladingit ak nga rod, Roldan. Ngam, awan ka di ti uncle no, antiyo amang isan di ka dagiti dadakkel yo? Sige, ma'am. Padasek nga ibaga ka ni Antimi no dawayana. Ta isunto ti umay. Okay nga rod, Roldan. O ne, apay, anya ti masapul mo, Roldan. Apay nga may ka dito'y balay. Antimelda, ada ka di wayayo inton bigat. Apay aya. No dawayayo, mabalin ka di ada kayo ti mapan makimiting iji eskwilaan inton bigat. Ada kami ka numulta ti sana makimiting a parent. Ay, nawan oras ko. Ada mo anak ko, amapan ko imitingan. Iso, diyak masangaw, Roldan. Saan ka di mabalin nga isabay dakmutan nga imitingan? Tagka-eskwilaan kami mat kanirohan. Saan nga rod amabalin, Roldan? Ay, kababay na. Amangan ka, maamuan da pa'y laang nga kanakan ka ma. Ha? Sige nga Dante. Mapanak pa eh. Payan naliday ka lumabas dito balay, Roldan. Naggapo kami ni Tibalay di Antik Amelda, Tata Oscar. Kasta ka day. Kahit apay nga raw, kasta tilang ang mga ibaraw. Napan ko yung baga. Ano mabalin kat imitingan nak no bigat. Ta meeting kami nagiti parents no bigat. Ngam di namat kayat, Tata. Ay, apay ngay, asaan na akayat? Kat agkaeskwilaan kayon samot ka ni Rohan nga anak na. Uwan, Tata. Kaeskwilaak ni Rohan, ngam ibain nak ni Antimelda. Di na kano kayat ang maamuanda aka anak-anak. Naglukon na ita nga antime.
Nagalasmet day ta nga ibagbagaran. Sapay adamol ta ti sana makimiting. Sige. Siyaklatan ti mapan makimiting iti pagadalan niya o Roldan. Sana balay ta awan papanak no bigat. Ha? Agpaiso tata? Agyaman ak unay no kasta. Awanan yaman na. Masyanak ngamin ka na kayaw nga agkabsat. Hello, naimbaga malam mo, Manong. Kanakan nyo ka din ni Roldan? Ay, saan ma'am? Karu banaklaang. Ang kaslamot la kabagyakinan, ha? Ta siyak ti mangkit kita kadakwada. Manipod pimusay na itidadakil da. Kasta ka di, Manong? Apay, awan ka di kakabsat nagitipim mo sa yan adadakkel da? Adamit, ma'am. Di nan sa masangaw. No kasta. Duduadan nga agkabsat iti balay da? Wala, ma'am. Imbag ta nagagatdamot nga agkabsat nga agmula-mula iti kumkumpurmi anatag. Isupaya pangalan da iti sidaan. Kan ilako damot tin Kasta ya. Aywan talaga nagagat ni Roldan. Kan nalaing diti pagadalan, Manong. Ay, nasayat nga rod ano kasta, ma'am. Bareng no makalpas da iti panagadal da. Ay, wan nga rod Aywan, pakibati yung tuman ti number ti cellphone nyo. Tapno da pagdamagak may papan ka ni Roldan no bilang laang. Ay, oo, ma'am. Sige. Manong, adda bayadan mi iti eskwelaan a para iti masungat a program mi. Wala din ko. Adapay matkat ginabati ang naglakon tayo tinateng, Iso pala ti usaram. Wan, Manong. Ngam, apaya kaslasan ka sumsumrak iti pagadalan. Ureg sardengak pala nga agadalading. Kasi ka pala ang tagtuloy nga agiskwela. Anya? Apay ngay, Manong. Saan nga umdas ti bayad tinateng nga pagadal ta adwa? Manong. Sana bali? Tay tuloy kong tumot lang ti agadal no makaurnong tamanan. Iso asaya atang ti agiskwela ading wan. Wen, Manong. Play. Nagkapwam Roldan. Di kan samot simra ka di pagadalan yaw. Saan tata? Tanapan ko insursur nga inlako ti kinalik akamote. Tay supaya pang allowance ti kabsat ko. Nay. Apay ngay ang naglangan ka di pagadalan niyo barawk. Agsardengak pa nga agiskwela tata. Tamarigatan kami mat naggidan kami nga agiskwela iti kabsat ko. Ay saus. Sayang titawan, agsardeng ka nga agad, albarak. Awan mabalin ko, tata. Ta saan nga umdas ti birok mi apa agiskwela mi? Isa anilita pa lang tagtuloy nga agiskwela. Apeno padasam tagkidaw iti tulong da antim Amelda. Kano na may tulong ka, mangtinak lata, barak. Ala, saan ang tata? Kababain mo't ka na kayo. Dahil kunak nga rudain. Di kay agbabain nga umasidag kanyak na nakasapulan niyo. Saan nakabaknang? Nadalakit urebas sita may tulong ka di isupay. Agyamanak at talaga kada kayo, tata. Apay, anya manen ti gagaram, Roldan. Auntie Melda, dumawat ako may ti urebas sita tulong ka na kayo. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Hay, uray basit. Awan itinamnama maitulong ko ken ka. Agbain ka mamud nga umay agkidaw iti tulong? Awan kabagyan mi amarigrigat. Apay nga yakas ta ti bagbagayo, auntie. Idi si bibiyag pa ilang iti dadakkel mi. Natulungan da kayo mo ti di. Ay, awan ti bibiyang ko itinapalabas. Basta awan tinamnama at tulong nga agapo kanyak. Iso apumanaw kan dito'y balay. Hello, Ma'am Aida. Apay nga imawag kayaw? Hello, Manong Oscar? Damagak kumano apay asaan mo ta na sumsumrak iti pagadalan ni Roldan? Ay na, madam. Sumardeng ka no palang agiskwela. Anya? Ala, apay ngay. Marigatan da ka no, ma'am. Isu nga adda dito'y ang agmulmul iti prutas kanatnatang. Ay, kasta kaya. Apay nga din ay magbaga kanyak.
Kwa, ada nga min scholar iti pagadalan. Kat maipaiday dyan nga oportunidad ka dagiti na nga to ti grado na. Kanjay talagang interesado nga agiskwela. Ay, nagpintasan na ita adamag, madam. Mabalin ka day ka ni Roldan na ita. Wen iso akayat ko kumama kasarita ni Roldan Manong. Mapanak ni tabalayda. O sige, ma'am, taibagak ka ni Roldan. Roldan, sa dino tayan, mau. At dati pilikot ki balay, Tata Oscar. Kapi ka di. Umay ka pa dito, tada ni maestrayong Aida. Ha? Naimbag nga agsapam, Roldan. Stamat ka na kayo, ma'am. Nakaumay kayo, mat dito balay mi. Wen, tada na pintas nga ipadamag ko kan ka. Ha? Anya ka di day, ma'am? Sikat ti may saan napiling agbalin nga scholar iti pagadalan. Dayjay kat libre amin. Basta say atem tagadal. Tapno makaturpos ka, wen? Ha? Agyaman ako na, ma'am. Wen, Roldan. Iso nga inton bigat. Sumrek ka manan iti pagadalan, Wan, ma'am. Agyaman ako manan. Ni, apay simrek ka pa ilang iti pagadalan. Kat, sana yan, nagdrap kan? Inikanda kiti scholar iti pagadalan tayo. Iso nga ituloy ko lahat ti agadal. Siguro, naasyan dalangkin ka. Ta, marigrigat kayo ngamin. Mayat kit di tanaas yan dakada kami, Rohan. Ta maituloy ko manan ti panagadal ko. Hoy, di kag sigurado. Tamangan no maikat kan tumot lang, scholar. Nay, apay ngay nga wanti honor mo, Rohan. Katagad-adal ka mo tanasayaat. Nay, apay ngay aday jay Roldan, ti ada honor na? Diyan mo nangatumot amin yung score ko iti pagadalan. Tiamok kat syakti kalaingan. Na. Hamangan no nagkamali ti maestrayo. Mabit man lang. Taawagak man ti maestrayo. Hello, Ma'am Melda. Nakaawag kayo, mat. Ay, apay nga, ingawan honor ti anak ko, ma'am. Katagad-adal mo na imbag. Di pa yaglanglangan. Ay, pasensya kayon, ma'am. Ngam sana sumsumrek ni Rohan iti klase na. Nababa pa ti puntos na iti amin na quiz me. Kan may sa, awan respeto na kanya ka maestra na. Anya? Di mo ba't padaksan ti anak ko, Palso dahi ta nga ipagbagang, ma'am. Taam-amok ti anak ko. Apay ngay, nga adda paborito yung nga estudyante yung. Diyay mo't awan amam muna, ti ado honor na. Ala, sana pud no dayta, ma'am. Nalaing ni Roldan. Nagagat ngamin nga giskwela. Kan nasingpet. Mangipabain ka, Rohan. Kunam sumsumrek ka. Ngam saan magayam? Kan ado pa iti imbagbaga di teacher mo. Kunam na nga to ti grado. Ngam saan magayam? Nagadumot gayam tilangan mo. Makaumamot ngamin ti agiskwela, nanang. Iso adya ko nagtuloy nga agada. Masaduta kon. Oh, anya? Tata Oscar. Oh, Roldan ba raw? Mayat ti isem mo ita. Madlawa naragsak ka. Inton bigatan ti panagturpos mi, tata. Kat da kayo ti kayat ko amang imart sa kanya. Kan mangyok ko rin ti medal ko. Ay na, maragsakan ak unay, Roldan. Ta makaturpos kan. Ken agyaman ak atasak tinapilim amang imart sa ken kabarak. Kababain samait. Adda nang iti ante ken Uncle Mao. Basta da kayo ti mangimart sa kanya, tata. Kas pagyaman kumot ay tinaytultulong nyo kada kaming agkabsat. Ay na, manumot la dayjay anay tulong ko ay. Basit la abanag dayjay baro. Daklabanag dagijay para kada kami, tata. Isungagyaman kami unay. Ay, nakaturpusan iti panagadal na jay kasinsin mo, Rohan. Apay, ipalubos mo ka day nga atiwan na ka day jay Roldan. Danyat kayat yung. Agiskwela ak manen. Bakbakutan akon. Bakbakutan nga.
Ay, ubing ka pay. Ages kwela ka kit di manen. Imbis asi ka kumati makapagturpos tapak nang tayo. Ang baliktad mo Diyan mo nakurapay, tinakalpas, iti panagadal na. Katagis kwela ak nga rod nukas ta tiketyo. Padasa ka, nukabalak pay. Lumabasak pa Tata Oscar. Roldan, umay ka payag merienda at adda mais ngayon lutaw. Kumusta tin nagaplayam iti trabaho? Naawat ka kadagos tata. Ay saya at ang aron no kasta baraw. Kablaawan ka. Agyaman tata. Mangrugi akong ngagtrabaho inton umay alawas. Roldan, si kakadidayta? Wanan ti Melda. Apay, anya ti gagarayo diti pagadalan. Asino ti enrolyo? Guray ka. Apaya nakabado ka iti uniforme ti maestro. Agisursuro ak dito yan ti. Anya? Kayat mo asawan. Ni Roldan ti agbalin a maestrom, Rohan anak ko. Nagtagulit kayo na ya. Kunapay, dakasaya? Di ka mabain, Rohan. Kaeskwela idi ti agbalin a maestrom. Kat, anya ko maita? Ay, anya nga tano, ijay kabangiba nga barangay ti pag-eskwela Rohan. Apay man na ya? Basta. Kababain, Rohan. Diyak kayat ti umakar iti pagadalan. Diyak kayat ti agiskwelan. No sa bali ti pagiskwela Kumusta ti panagadal mo, Lita ading ko? Nasaya at matmanong. Nangato ti grado kakasmatlakan ka idi. Nasaya at nga rod no kasta ading ko. No si bibiyag kumapay nagiti dadakkel ta, sigurado ang maragsakan tamat. Wen nga rod amanong. Ngam nasapadamot ngamin aping musay. Wan nga rod. Ang mala, tinapatag, nakaturpo sa kon. Kat matulungan kan para ti panagadal mo. Oscar, di mo la nakikita jay anak ko. Ang mga nulim mabas dito'y balayaw. Apay, di pa'y nagawid ay jay anak mo. Damagag nga rudaya no nagawidain. Kat noon nakita kidi kalman ni jay ilay. Nabarbartag, nagadudang agkakadwa. Anya? Ayun na yun dahi jay ka anak ko. Awan klase na itaaya. Ay nabayagan na nagikat. Ay, awan anusan na. Naibarkadan samot time. Ayun nga raw. Problemak day chay nga anak ko. Maragsakan ako unay manong. Masukatan mo't laang ti marmar ba abulo abalay tayo. Wana din ko. Inutan ta nga ipatungpal dagiti arapap dagiti dadakkel ta. Idi si bibiyag da pay. Makaturog tan iti nasaya at manong. Asaan na matuttudan ti ulo ta iti tudo nagbagbagyo. Wana, ading ko. Lita ading ko, maragsakan tanakaturpos kamutan iti panagadal mo. Ay na, kastoy gayam tirik na ti mangimartsa iti agturpos. Exciting. Agyaman akmat manong, tadinak binaybayan. Kastamatan iti panang paadal mo kanyak. Pagrebengak day takas manong mo, ading ko. Ay, naimbag nga oras mo, Roldan. Nay, na kayo madgayam ante. Sumra kayo Ay, agyaman na kaanakan. Agtugaw kayo ante. Agyaman nakmanin. Umaya kumagkid daw iti tulong yun ako ngamin. Nakaaramid iti basol jay kasinsinyo ani Rohan. Kasapulan mi ti dakkel agatad para iti pagpiansana. Anya? Ay agpakpakaasi kanakan.
Bayadak to no adamanin kwarta tanay. Ininot mo tan anaibustisan ni Kwame. Gapo iti kinasugador jay ang kaliyaw. Ay, awan nagmamayan ti ni Kwame. Napanamin iti sugal. Sa kasjay pa iti narami jay kasinsinyaw. Ay, problema ka talaga, Roldan, kaanakan. Wala, di kay unay paapektar iti problema yun, ti. Sige, mangtad kami iti tulong mi. Kat uray saan nyo nabayadan, tatulong min ka na kayo. Ay, agyaman na kaanakan. At sapay nga kumata mapakawanda, gapo iti nararamid ko iti kalabas. Mamahin ako mga umasinag ka na kayo. Gapo iti pagpakita kiti kalabas. Hanggang papuskula ko na ito'y ropak. Ikatulitak manandag daw iti pamakawan kaanakan. Napakawan kayo, nanti. Di yun panunutan na ita. Ta isu pa yung mainayo, napakariribukan nyo.